Ekwirwo mugwanja aria maraikirio ngono ni kuiya muhuri biashara milioni 80 bakihanania mugambo wao na wa mutongoria wa bururi kumenya kana ni makarekererio na bodi muthenya wa rucio. Tuete bilioni yana tare biri atumia na hau niho twagwire. Tuya ati rucio ni kuhitukia. Abunge atumia rungu rwa kiama kiao kia Kewopa kuga mari na mwihoko watho wa maiganania ni ukahetukio ni bunge. Akanikalia akachukua hiyo kisu ndo akaanza kunikata nywele. Na mwana wa miaka 12 arahonia nguraro thutha wa gucinwo na mai mahiu ni nyina mũciari mwena wa Umoja guku Nairobi.